Indi bintu bikuri ibintu hanze ntabwo mukwiye kubita n'inganda, ntabwo ari industry. Niba ne importa matière première yose hanze ntabwo ari Uruganda, ntabwo umwe mukwiye kuyita Uruganda. Niba nzana ibyuma runaka ngateranya hano ngakora amapiki amamoto cyangwa imodoka ntabwo ari Uruganda. Turamutse dushyize industry ntiwamenya aho bivuye. Abantu bahinga cyane, hariho abantu bahinga bikabora, sibyo? Icyo gihe bica intege cyane, ntabwo umuntu asubira guhinga. Ariko hari industry uhinga ibintu bikaza mukamwishyura amafaranga menshi, bahinga cyane. Sinzi inganda uvuga ngo zirahari. Utanze urugero mu Rwanda, uravuga uruganda rwa Skol cyangwa rwa Brasserie, siriya ntabwo ari inganda Nyarwanda. Iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Turabasuhuje, turabifuriza ibihe byiza muherereye mudukurikiye. Turi kumwe na Dr. Rusa Bagirishya. Dr. Rusa mumaze kumumenyera, tuganira ku ngingo zirebana na panafricanisme, tukagaruka ku bijyanye n'ubukungu, ariko cyane cyane n'ubuhinzi tukabwibandaho. Dr. uraho neza? Muraho. Tugiye kugaruka noneho ku iterambere ry'inganda cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Ujye ukunda kutubwira ko umugabane wa Afurika ari wo muganda ufite ari umugabane ufite insengero nyinshi ariko udafite inganda nyinshi. Dr. Ubundi kugira ngo uruganda rubeho by'ubwabyo tutarajya no kuzigira nyinshi bisaba iki? Bisaba icyambere, bisaba kugira inganda zibeho. Hari n'abantu bibaza ngo ni amafaranga. Bisaba kumenya ko zikenewe. Afrika ituma zidari n'ukubera iki? Ntabwo yigeze babona ko zikenewe. Abafrika nk'uko nyine atari abanyafrika mu by'ukuri, ababakolonije ntabwo bashaka inganda ziba muri Afrika. Babashyiramo ko bizidakenewe kuko kubera barabagaburira rimwe na rimwe. Babereka ko igikenewe, ikintu cya mbere ni ugukiza roho zanyu. Sauver les âmes, le sauver le blanc, il sauver les âmes. Ubuzima abanyafrika bariho nta gaciro bufite. Ubufite agaciro n'ubuzima bazagira bapfuye. Bati Afrika igomba kugira eglise nyinshi ntigire inganda. Sauver les âmes, c'est ça. Niyo yari siloga abakolonizateri n'abamisiyoneri binjire rimwe kandi bafatanije, bafite umugambi umwe. Uko uri mu kamanama bakoraga barabwira ati mwebwe tuzabaha twebwe tora administration ubutaka muzashaka bwose muzabafatira ubuntu, ariko mudufashe kuri mentality y'abanyafrika. C'est ça. Urumva rero ntabwo abanyafrika bigeze babona ko izo nganda zikenewe, kuko inganda ni ukugira ngo ubone ugire ukuntu umuntu icyo urya. Babahaga inkunga, babahaga imfashanyo n'uyu munsi. None igihe rero umuntu yakugaburiye ntabwo utekereza, ntabwo ubona ko ari igikenewe. None se wari ikintu kinini n'iki? C'est ça. Ibintu byose urabifite, niko ibaza ko bifite mu by'ukuri, ariko n'ibintu uhabwa bakondisiona, bahagarika aho bashakiye, baguha quantité bashaka. Uri muribuka uko byagendaga kera no kwiga ntibishyura umwana yishyuraga ikintu na kimwe, n'ikayi baraguhaga. Ibintu byose bagenda babigabanya buke ibyo bashaka bigera kuri nivo ibyo bashaka aho bigeze, bakagera bakabona yuko naho ntacyo baguha barabitwara, biba kuri bashyireho ubakorera ibintu nk'ibyo. Urumva rero kugira inganda zibeho, icyo bisaba ni ukumenya ko zikenewe, nta kindi. Ubundi uruganda ntabwo wananirwa gushyira uruganda wamaze kubona ko rukeneye, ntibyakunanira. Kuko na mbere Afrika turafata amadeni, sibyo? Afrika dufata ibihugu byo muri Afrika afata amadeni. Turi mu bihugu turi mu makontinent afata amadeni cyane. Ayo madeni dufata tuyashyira mu bindi twibaza ko bikenewe gusumba izo nganda nyine. None se twashyize mu nganda ikibazo cyabaye, tumenye ko zikenewe zabaho, nta kindi. Se Dr. abo reka gato tutarangira mu kiganiro, ari umuhanda ugana ku ruganda ari n'uruganda n'iki gikwiye kubanza?
icyo kibazo nawe wakisubiza. Umuhanda urakwinjiza amafaranga ngahe? Turaca mu mihanda inakuze neza cyane ntacyo twishyura, ariko uruganda niba abantu rukoresha, reba ibintu rukora, reba amafaranga rwinjiza, ni gute ugereranya n'umuhanda? Ari umuhanda ugana ku ruganda n'uruganda ubwarwo ni iki gikwiye kubanza? None se umva habanza umuhanda ujya ahantu hatari uruganda? Nawe tekereza, none se wabanza ugakora umuhanda mbere y'uruganda. Ibyo kubaka uruganda byajya binyuzwa he? Kubaka uruganda nta muhanda uhari mbere aho byacaho ni ngombwa umuhanda. Uravuga umuhanda iki? Hari umuhanda udahenze, umuhanda w'igitaka, byacaho ibintu. Hari ikibazo se? Uwo muhanda ni umuhanda ushobora gukorwa presque gratuitement ku mafaranga make cyane. None uruganda rwakuzura ahubwo niwo rwakora n'uwo muhanda. None iyi industrialisation cyangwa se iterambere ry'inganda muri Afurika kuba ridahari cyane mu bihugu byinshi bya Afurika, ibi ngibi bigira ingaruka ki ku batuye umugabane? Ariko se ubwo ntubibona bigira ingaruka z'ubukene. Niba Afurika itunzwe n'ibintu byose biva hanze, ibyo byose muri economy murabizi ko importation ikenesha igihugu, kugura ibintu hanze bikenesha igihugu, kuko turohereza amadivize hanze tudafite rimwe na rimwe, tuzana ibintu byo ari byo kurya, ari ama ekipema, ari imiti, ibintu byose tubikura hanze, tubiproduce iwacu. Ntabwo twatanga ayo mafaranga yose, ahubwo twabigurisha ahandi amafaranga akinjira, kuko exportation ni ikiza igihugu. Niba China uyu munsi ari ya mbere muri economy, ndabizi ko muza kumbwira ngo na Amerika sibyo, ari ya mbere muri economy, nuko ku isi yose dukonsoma China. Twihereyeho nawe wihereyeho, tutunzwe na China. Wazengo si idutunze kubera iki? Ntabwo turusha matière première, sibyo? Nta nubwo turusha espace, idutunze kubera iki? Bashoboye kugira inganda zabo, icyo gituma badutunze ntugire muri ikindi. Ariko twebwe uruganda dufite uruhe? Dufite ibintu byinshi twakora mu produit, dufite byinshi pe, dufite byinshi, ariko ntabwo bishoboye. None Dr. inganda muri Afurika ko hari izihari, dufashe nk'urugero mu Rwanda dufite inganda zikora ibinyobwa sembuye n'ibidasembuye, dufite wenda nk'inganda nto zisya kawunga, zitunganya ifu y'imyumbati, zitunganya wenda urusenda. Ko zihari, ikiba gikenewe nuko ziba ngari, ikiba gikenewe n'iki? Nuko zongera production. Icyo gikenewe sinzi inganda uvuga ngo zirahari. Utanze urugero mu Rwanda, uravuga uruganda rwa Skol cyangwa rwa Brasserie, siriya ntabwo ari inganda Nyarwanda, ntabwo ari za Afurika. None se niba iyo nzoga unywa bayikura mu masereyali ahinzwe i Burayi, urwo ruganda n'urw'i Burayi, kuko urakiza abaturage b'i Burayi bahinze iyo sereyali, wowe icyo baguha ni inzoga wishyura, ayo mafaranga ajya mu baturage babo. Urwo ntabwo uruganda rwateza imbere igihugu. Ni nazo nganda bazanye muri Afurika mbere y'izindi, kuko bazi ko ntacyo zizamarira Afurika, ko matière première iva iwabo. Icyo barwana ni ukugira ngo matière première igume ijya iwabo, ntigume muri Afurika. Uzarebe kandi abanyafurika benshi barabizi, buri gihe ikintu bita matière première cyabagiyemo. Buri gihe bavuga ngo baravuga ati dore abanyaburayi matière première baritwara, byabagiyemo biba nka traumatisme. Donc barabibona. Bari abazungu nabo ikintu barwana, imperialisme kirwana nuko Afurika itagira inganda n'umunsi numwe, kuko igize inganda ntabwo babona izo matière première zaba transformer hano bakagura produit fini zibahenze, nkuko natwe bigenda. Barakura kakao muri Cote d'Ivoire ku mafaranga make cyane, bakakuzanira shokora ihenze ku buryo hari abantu bo muri Cote d'Ivoire batari capable yo kugura shokora, batari capable yo kurya shokora cyane kuyinywa, kandi yavuye iwabo.
sasa ni nk'ibyo ibyo nibyo turimo, ibyo nibyo twagombye kurwanya. nk'ahantu wagiye ugenda hatandukanye muri Afurika aho wabonye hari inganda nyafurika ni biragoye nta wabona mu by'ukuri, kereka nka Libya hari amarafinera peteroli iwabo, nka Angola, South Africa, nta handi mbona inganda nyafurika ntaho. zimwe navugaga z'ibigori zigira gute? Ibigori ntabwo mu by'ukuri wavuga ngo ni uruganda kuko ntabwo tubye exporta. Burya inganda nyanganda zifavoriza exportation. Ikintu te exporta kiragufasha kutemporta, ariko ntabwo gifite nta valeur ajoutée nyinshi, ntabwo kizamura ubukungu cyane kubera nta madevise yinjiye mu gihugu. Donc balance de paiement, icyo bita balance de paiement bakita ngo iki, kinyuranyo hagati byinjira n'ibisohoka. Aha. Twebwe ni negatif muri Afrika, ni negatif. Urumva rero kugira ngo ibe équilibré bishaka yuko ibyinjira bingana n'ibisohoka. Iyo bibaye byiza ibisohoka bikaba byinshi gusumba ibyinjira, icyo gihe c'est la richesse, ni ubukungu butangaje. Donc Chine niko bimeze. Niyo ugiye kugira uruganda muri Chine bakora uko bashoboye bakakura ibintu bakagushyira mu makondisiyo atuma uzagurisha hanze, kugira ngo utagurisha iwabo rukarma bisohoke bijya hanze. Ariko noneho muri Afrika henshi usanga izo production ari consommation locale. Icyo gihe rero ntabwo amafaranga yinje, ntabwo ubukungu buzamuka kuko ya balance de paiement nakubwiye iguma iri deficitaire. Kandi ikintu tugomba gukora nuko haba equilibre muri yo ngibyo twahoze tuvuga. Kugira ngo habe equilibre nuko mushobora kugurisha hanze ibintu bingana n'ibyo muzana. De préférence ibyo mugurisha hanze bikaba byinshi gusumba ibyo musaba hanze. Aho rero ntabwo wavuga muri Afrika ho wagereranya, kuko ni par exemple niba twimporta imodoka, ni bakora imodoka, niba twimporta ibintu byose ama equipement y'umuzi, ni tubikora ibintu nk'ibyo. Ariko twagombye basi gukora uko dushoboye ibiryo basi bikava iwacu, ntitwimporte gushika naho twimporta n'ibiryo n'imiceri n'amasukari bikava iwacu muri Afrika. Dr. Mukanya yavuze ati ijambo matière première abanyafrika bararizi mu mutwe ribamo barabizi, ariko ni nka traumatisme. Ni nka traumatisme ujya wumva iyo habaye nk'ama débat ama révolution ni icyo bavuga, ni nka traumatisme. None se kuki babizi bakaba ntacyo babikoraho? Ariko kubimenya no kuba traumatisme icyo kimwe. Uwivuga peut-être ni umuntu ubona bimubaye ko atari capable yo gufata decision. Nawe rero umuntu yavuga ko wabaye traumatisé kubera ko nawe urabivuga ariko decisions. Oya, jewe kuba traumatisé biri tout à fait normal ndi mu panafricaniste. Ntabwo nezerwa no kudepanda hanze, kandi nzi ko ibihugu byacu ari bikiri. Kubivuga ndabwira abafata ama decision ni tukore Afrique fédérale kugira ngo tuve muri ibyo bintu. Nta kundi bigomba kuvugwa. Yewe mvuga sivuga matière première gusa, kuko aho ni côté économique, ariko nabwo na économie politique. Il faut que l'Afrique soit libre nibyo. Nta kuntu wareka kuba traumatisé uzi ko nta gihugu patrie yawe itari libre, uzi ko igihugu cyawe kitegekwa n'abandi. Wareka kuba traumatisé gute? C'est l'Afrique libre ou la mort. Nta kuntu nagira amahoro. None se Dr. izi nganda muri Afrika kugira ngo ziyongere birasaba iki? Kuko uruganda ubwarwo ruba rugomba kuba rufite ibyo ruzatransforma, rufite umusaruro uzarujyamo kugira ngo ruhindure ujye ku isoko. No, bisaba ko Afrika iba fédérale. Nakubwiye par exemple niba Afrika dufite ubutaka bwiza, nitwe 60% ubutaka ku isi nitwe tubufite. Inganda nyinshi, hari inganda agroalimentaire zomba kugira ngo abahinzi
kugira ngo abahinzi bacu bahindure ubuzima, ekonomi yabo izamuke, bagire ubuzima bwiza, bisaba ko ibyo bahinze tubitransforma, tubikisha mu nganda. Rero igituma avuga nti Afrique fédérale, Afrique itagira imipaka. Hariho ibihugu muri Afrika bidafite espace, donc bidashobora guhingira inganda. Nk'urugero, nk'ubu ushaka gukora uruganda rutoya cyane, ushaka gukora amavuta ya tournesol. Tournesol ni ibiterwa byera ahantu henshi, ibihwagari hose, naho iwanyu birahera cyane henshi. Ariko uruganda rutoya rwakenera toni 500 ku munsi. Niwaguze ya mashini toni 500 ku munsi z'ibihwagari, urumva bisaba uhinge au moins kuri 30,000 hectares. Urumva rero Afrika ifite atamipaka dufite, nta kibazo. Aho udafite wahinga, ntiwabura uhinga, haba hari. Naho niba Uburundi ari butoya, Tanzania ni nini, niba u Rwanda ari butoya, Uganda ni cyane Kongo ni nini. Donc birakeneye Afrique fédérale en industrialisation, kugira ngo umuturage, kuko hariho ibintu ushobora gutransforma umuturage ntibimugireho impact nini ku buzima bwe. Par exemple, naguhaye urugero, nkunda kuba urugero rwa Gabo, barafite petrole. Iya petrole ntabwo ari umuturage uyihinga, bakayigurisha hanze. Ayo mafaranga yaza rimwe na rimwe ntagere ku muturage, ariko iva mu bishyimbo umuturage yahinze, cyangwa iva muri soja, niba gutyo ntibigutangaza ko hari icyo bita biocarburant. Uwo muturage wahinze izo soja arunguka cyane. Urumva rero ntabwo wagendera kugira ngo Afrika itere imbere, birasaba ko tujya mu nganda z'ubwoko bwose. Niba umuturage yahinze inanasi, ndazikuramo konfitire zijyane hanze, uwo muturage ndazimugura kandi ku mafaranga menshi. None se Dr. iyi industrialisation de l'Afrique cyangwa se iterambere ry'inganda muri Afrika rizahera kuki? Rizahera kuri Afrique fédérale. Mbere ko Afrika iba fédérale, ntabwo bishoboka ko igihugu wenda cy'ubwacyo gishobora kwishakamo iyo industrialisation, cyangwa ntabwo bishoboka? Birashoboka byose, ariko ntabwo byagera ku rwego rushimije ko icyo gihugu gishobora kubishaka kikabikora cyonyine. Noneho ntabwo ari ibihugu byose bifite iyo capacity, ibihugu byose bifite espace ihagije, ariko ntabwo icyo gihugu nacyo cyaba gifite espace ihagije. Hari abantu, hariya igihe Afrika itari federale, hariho imperialism yakibuza kubikora. N'ubu birahari, bifite espace nini atakimaze. Nabo guhaye urugero rwa Centrafrique, ifite espace nini n'abantu ifite, ariko nta kishobora gukora kubera Afrique c'est pas fédérale, nta ihari. Abazungu batabishatse ntibikorwa. Bo bafite na petrole na gaz. Ubufaransa bwabitse buza exploiter nyuma y'ibindi bihugu. N'uyu munsi ntawe exploiter gaz na petrole. Urumva rero igihe Afrika itari fédérale ni ikibazo, ni priorité. Priorité nuko Afrika iba fédérale. C'est une priorité des priorités. Il faut que l'Afrique soit fédérale. Mbwiye ko kantu ko Ubufaransa no kubika gaz na petrole ngo baza exploiter nyuma y'abandi, kuko hariya ni précaire yabo. Centrafrique ni yacu, reka tube turafata iza handi tudafite uburenganzira, rimwe na rimwe n'abandi bashobora kutwaka, ariko aho ni iwacu. Reka se naho gusa no muri Senegal nuko. Senegal bafite petrole, barone bari kuri côte, c'est tout à fait normal. Ça m'étonne. Na Togo nuko. Bira bihugu byose biri kuri golfe, byose bifite petrole, ariko ni by'Abafaransa. Igihe batarashaka kuexploiter, babanze bamari ya Libye, babanze ya Libye itari yabo, bashobora kuganira n'abandi igahagarara. Afrique ibaye fédérale, byose ntabwo byasubira kuba. Donc il faut que l'Afrique soit fédérale. Mu minsi yashize nibwo twavugaga ku bijyanye na wa muhora agomba guhuza Uganda na Tanzania. Par exemple, tu te rappelles? Byabaye ikibazo ko hatabaye ikibazo muri Libya.
Ubugande bafite peteroli ya Libya kubera atari bari ko barexploiter cyabaye ikibazo. Finally hajya byarangiye bite? Oya n'ubungubu ntabwo barabihagarika. Ubungubu nakubwiye ko nta mbaraga bagifite, ntabwo ari capable kubihagarika. Ubungubu ese nabwiye ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wo mu Burusiya yaravuye Uganda. Hariya rero babonye ko Museveni afite izindi mbaraga, ntabwo bashobora gukora ibyo bashaka uyu munsi. Hari n'abasirikare b'Abagande bari muri Burusiya barwanya Ukraine. Donc Museveni nawe nta gitunzwe cyane n'Abarusiya. Dr. kugira ngo rero iyi industrialization ya Afrika ishoboke nanone wigeze uvuga ku bintu bijyanye n'abahinzi. Ubuhinzi muri Afrika ubona ubu dufite ubu bwahaza industry turamutse bwo tuzifite? Ibyo nkubwira ntubizi. Turamutse dushyize industry ntiwamenya aho bivuye. Abantu bahinga cyane, hariho abantu bahinga bikabura, sibyo? Icyo gihe bica intege cyane, ntabwo umuntu asubira guhinga. Ariko hari industry uhinga ibintu bikaza mukamwishyura amafaranga menshi, bahinga cyane. Ugitangira ushobora kubigura ahandi, none ukamutiva abaturage barahinga cyane. Azi ko ahinga ukabigura ukamuha amafaranga menshi, abana bwa bufaranga busa barahinga. Ubwo na kimwe mu bishobora kuba bituma badahinga nabyo birimo ko hari igihe bibora, ushobora guhinga ibijumba bikabora, kandi ufite uruganda ibijumba bikuramo ibintu byinshi. Ibijumba ushobora kuramo narwo, imyumbati ushobora kuramo tapioka, hari byinshi wakuramo. Ariko hari igihe abona nta kintu imaze, najyana ku isoko iragura ubusa. None ubu Afrika barasabwa iki Dr.? Nakubwiye ntacyo basabwa kindi, ni ubumwe gusa, nta kindi. Nibakundane, bagira ubumwe, bagira Afrique fédérale. Muve muri ibyo bintu byo kwanga. Nta kindi kintu Afrika isabwa, ni fraternité et solidarité, c'est tout. Nta kindi. Afrika nibakundane. Ntuvuge ngo uyu ni umwanzi, uri yashaka kunkura ku butegetsi reka gume hano. Nibakundane, bumve ko ari abavandimwe bateranijwe n'abandi bantu. Nta kintu na kimwe Afrika isabwa, nta na kimwe. Ko nta sansi bifite kugira ngo ngubu abanyekongo basubiranemo barwane, cyane abanyarwanda basubiranemo, cyane abarundi basubiranemo. Donc nta kindi kintu gisabwa kuri Afrika. Bakimara kwishyira hamwe, inganda ubona zihutirwa zibanze zakabaye zigera muri Afrika zabiziye. Inganda zari zose zipfa kuba ari inganda zitransfer. Icyo bita uruganda ni iki? Valorisation des ressources nationales. Zivaloriza ibintu byeri wanyu, nta kindi. Nizo brasserie kuravuga, iyo bazakuraga byeri mu masaka cyangwa mu bigori, byaba ari byiza. Priority y'inganda nuko ari Uganda nyine. Ibindi bintu bikuri ibintu hanze ntabwo mukwiye kubita n'inganda, ntabwo ari industry. Niba n'importa matière première yose hanze, ntabwo ari Uganda, ntabwo umwe mukwiye kuyita Uganda. Niba nzana ibyuma runaka ngateranya hano ngakora amapiki amamoto cyangwa imodoka, ntabwo ari Uganda, kuko nta fonderi mfite ngo nkore ibyuma hano bivuye iwacu nkore iyo modoka. Ni valorisation des ressources nationales, nirwo Uganda. Yego, ibintu bibe byavuye ku butaka. Ku icyo gihe niba ari ressources nationales, birazamura secteur primaire y'abaturage banyu. Hanyuma ingana ni secteur secondaire, bidatankaza muri secteur secondaire. Hanyuma no kubicuruza muri service ya gatatu, no kubicuruza. C'est ça, inganda ziri priorité nizo gukora guhindura ibintu byeze iwanyu. Dr. reka dusoreza rero niba nta kindi bongeraho. No, ikintu nongeraho ni icyo Afrika nta kindi gisaba, ni fraternité et solidarité. No gukundana no kubumwe, nta kindi.
uko bizagerwaho byo wajye bitubwira mu biganiro bitandukanye. Nta kundi nta kindi ntabwo bisaba iki kugira ngo mukundane mushyire hamwe, bisaba iki? Nta amafaranga bisaba. Oya. Docteur, akoze cyane. Merci à vous. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare